An organization of friends named Hope today distributed food items to 150 hawkers and street vendors in Shillong. The food items were distributed at Garikhana Point and Motpran. The new organization came forward to help these hawkers because large number of them are facing unbearable hardships as they are no longer in position to feed their children as they have been rendered jobless due to the imposition of lockdown in the state. Circle of friends na nagkamuhon ng katong blog bagi penbuat ke WhatsApp group. Belum pun dia kadang dia kompak ke ba so aku menga help menga tuan dunia kelam. Sedang pun kaji dan bentalan. Nanta dunia bandai ini nampak di musim tiba lalu kiloming di badan kaji dua kemana. Kita nilai lumlang, dia don alpung tam ni blog. Ban le ini ikam banyo bersam di Samadan kam berkelari kalau ada nimio ban sekali rai ke bubuni ke di nang takin Samadan di super akhlai ya ki perlok ti baya dan bertalang ketika kam lain kukui ki kilongi di buyo ni nyerap sehingga nong kala ban sebentar kilong tersendiak rai ini kan menjadi itu dan iki kam berhenti borong-borong ni aku beli, kan mengyai long yang ni bagi nang dan di jumpa tak bakam si bagi ini si pak bagi nang lah. Tapi cuba dan tentu tengkam dan mencolok. Ini dia sebut balai ai, bilang balai lek. Tapi individual level jumpi atau group level bising halang, buat kesokar. Dari punya misbah, ini kita tak tahu dah. Tapi jumpa ini juga dan di sini